ايه؟ ده الموس اللي انا قلت لك عليه هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه ايه؟ بص الموز بخليه كده، زي ما انت شايف. بعد كده باكله لا باكله خلاص خلاص ما تاكلوش. اه ما ينفعش، ما ينفعش. لازم ناكل. جزاز اصل بتاعكم يعني. طبعا ما تاكلش بلاستيك. ايه مشكلتك مع الازاز ايه؟ هم؟ من انت وطفل مشكلتك مع الازاز لا ايه؟ ابدا، ما فيش مشاكل ولا حاجه. حتى اولادك قالوا لي نيمتهم على ازاز ومش عارف ايه. اه بنام الاولاد، احمد معايا، احمد بره. وقفت عليهم؟ اه طيب ليه؟ كان جاي على ذمة يعمل زي ما انا بعمل كده، لا طبعا لا. وكان جاي على مش ذمة هنسمح ارميه في من ده فوق طبعا. يعني احمد كده من اي مكان عادي. مش هنسمح في ده طبعا، نشوف ولدي بيعمل الحاجات دي لانه يموت. بص الجزمة طلع الدخان ازاي. تطلع ايه؟ الدخانة شايفها بتاعت القزاز، التراب ولا الدخانة. بص اه بص على ايدي كويس. اه 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 بص اه اه